Ja sam vrlo otvoren čovjek, iskren, ja nikada ne krijem da ne kažem istinu. To kažem i danas i zato me radi ova činjenica da smo se danas okupili u ovako velikom broju. Ovo je popodne kada ljudi ponešto još imaju da urade u svojim kućama, vikend je. Svadbe se ovdje u Novom Gradu, vidio sam jednu, a rekli su mi da ima još jedna. Željka je naša na jednu od tih svadbi, još jedan naš kolega sa liste. I to me raduje da ovdje život ide svojim tokom, da se ljudi okupljaju, da se raduju, da se razvijaju porodice. Raduju činjenica da ovdje među nama mlada dama koja, evo, treći put se obogatiti našom lijepoj republiku. Mi posebno treba pozdravljamo. Učio sam isto tako na tribini u stanarima, imao priliku da imamo jednu našu drugaricu, koleginicu sa liste, koja otprilike procjenjuje da ćemo 2. oktobra slaviti i treće rođenje i kod nje, a istovremeno i našu pobjedu stanara. To će biti 2. oktobra.